ассалому алайкум дӯстони азизам, касач хелен созен хубен, саломатиятон хубай, вақтотон хуша. имрӯз 14 сентябри 2023, 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомонӣ. Рубл камтар боло рафтай, иншоалло ки рубл 150 мешавада. Бардруи азиз, дар имрӯза видео мотоцикли фурӯшӣ ҳастай, Opel Caravan ҳастай, молҳои фурӯшӣ ҳастай, дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастай, я замини арзон ҳастай дар шаҳри Ҳисор, хонаҳои замини арзонак ана гӯш кунед, як ҷо сар мешавад. Хонаҳои замини арзонак сар мешавад ноҳияи Данғара, ноҳияи Фархор, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Кӯлоб ва ду хонаи арзони дига ҳастай дар ноҳияи Восе. Квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Рудакӣ ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамия ки я заминаи 32000 сомониш мега, хонаи замини ҳастай 50000 сомон. Бардруи ғариб шумо метавонед ки я замина 280000 рубл да бихарен ва я хонаи замини дига ҳастай 437000 рубл ва квартираҳои кредит ҳам ҳастай. Ними пулша мети, ними пулша мисол ҳар моҳ додан мегирӣ. Барои ҳам шербачои адона лайкира бачқен касе дар канали мо меҳмонен, хая ки подписаться кунен. Мерим акус дӯста. Ана бобиҷон, ایلا بای ماشین‌ها دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان ها در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لیوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو ها. از روی وزن با انصاف درگذاری کرده میشود. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد ها از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می اومده. ана акшеринар бачаи ачкидор равора сар мекуна. агар хонада бошӣ таксиара биланд мон то охирша тамошо ка. агар ҷои корда бошӣ я 10 минут перекур ки хотираем бачаи ачкидор. дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ кредит қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинград. дом 12 этажа мешавад, сохтмонаш рафтӣ сай. як хонага 40 квадрата нархш 154000 сомон, ду комната 50 квадрата нархш 195000 сомон, ду комната 55 квадрата нархш 210000 сомон, ду комната 60 квадрата нархш 255000 сомон, се комната 70 квадрата нархш 270000 сомонӣ. нархи як квадраташ $350. кредит як сола 100000 сомониша пешакӣ метиҳен. мондаги маблағро дар давоми сохтмон метиҳен. сохтмон як сол давом мекуна. номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора. занг бизанем, бигӯен ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам. ҳамаша шумо да мефаҳмона ва нашод нархи наво арзон мекуна. ҳамин бачаи ачкидор ачкиёш хира шида несте. ягон кас ҳамин ачки падарака куна бачаи ачкидор да. бардруи азиз, ана ҳамин мошина бихарен, мумкин ҳамин соҳиби мошин мада я ачки падарака куна. бардруи азиз, мошини фурӯшии Opel Caravan соли баромадаш 1995 солай. сӯзишвориш бензин, абъём моторош 1.6 литр, коробкаш механика, ҳуҷҷатош то моҳи январа. мошин пусидагӣ надора, ҳолатиш бардруи азиз беҳтаринай, ҳолаташ хуб будай. адрес ноҳияи Ёвонда қарор доштаи мошин, нархиш 35000 сомонӣ мега. марҳамат бардруи азиз, мошинчаи хубай неки. барои мисол ҳамин бормор бурдан беҳад мошини меҳнатӣ айда. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. касе ки границаи Қазоқистон рафтани бо диққат аки бачаи ачкидора гӯш кунен. бардруи азиз, компания бозоралӣ ва компания назараш мо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо Москва ва Московский област пеши хонатон, ҷои кортон, пеши домтон шуморо гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. мошиношон мошинои комфорт, мошинои тозаи хушрӯя. бардруи азиз, ай ҳамада компанияи беҳтаринай, қариб я 8 сола ё 10 сола таҷрибаи корӣ дора. нарша гуфта ки 7500 рубл. ина бардруи азиз, бо мегӯем ки компания арзон нестай. ина марҳамат, тавсиятон метавон компания беҳтарин 7500 рубл. номерои телефонаш ҳаст, занг биза бигӯ ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам.
бачаё чабхия кофе талхабза ки ба фикрам химорӣ ховод гирифтай. Бардурои азиз, молҳои фурӯшӣ бо нархи арзон. Ана обши 25 дона ҳай, 10 та қишқорай, 15 та дигааш гусфандай. Иштиёшон мега 100% ай. Нарх барои як донаш 1800 сомон, нарх барои ҳамаш 45000 сомон. Мақсад ки як таша бигири 1800 сомон, агар ҳамаша бигири 45000 сомонӣ. Касе харидор бошен мега бо арзон мешава. Адрес ноҳияи Рӯдакӣ пеши заправкаи Фирӯзай. Бардурои азиз, якбора мошин қати миёй, мошинта заправка мекунива, анами молҳои арзона мехарӣ, мераи хонатон. бачаё чаамун лайка ба ягон иринкаи кандагӣ биза ва ягон чи реклама дошта бошӣ. Номерои ма дар якум комментария ҳастай. хуб, бо диққат гӯш кунен. срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Маликоваи Поён. 10 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калдорош кардагӣ, ремонташ коробкаи. ана пули урусӣ райрасӣ овардагӣ бошӣ бовар ки 1 евро ремонт чӣ мекунӣ ва бендрои зиндагӣ мекунӣ. Овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, соҳибхонада срочни пул дар курай. Нарша бардурои азизам 120000 сомонӣ мега. чӣ хеле гуфтам бардурои азиз, соҳиби хона гуфта ки срочни сум дар курай. 120000 сомон хонаи арзони хушуд дар ноҳияи Данғара, Маликоваи Поён. маълумотша дар бар экран нависагим бардурои азиз. номрои телефони поёнгиш WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардурои азиз, ана касе дарвоза гуфта буден, марҳамат гӯш кунед ки мисол яке ягон татонда дар кор боша. дарвозаҳои фурӯшӣ бо сифати баланд, нархашон бардурои азиз ай 5000 сомон то 10000 сомон ай. айда қиматтаршам дорем мега. бо заказ мегирен. мақсад чӣ хеле дарвоза шумода дар кор боша, мақсад заказ мекунен. ҳами бародаро мисол чӣ хеле ки дар корайтона тайёр мекунанд. доставка, установка любой ҷой, мисол шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон доранд. бардурои азиз, нархошон беҳтарин ай, чӣ хеле гуфтам качестваш зурай. адрес ноҳияи Восеай. номрои телефонош ҳастай, занг зада маслиҳат кунед. касе дар канали мо подписатсия кардагӣ нестем, бардурои азиз, каналда подписатсия кунед. фақат хонаҳои арзон дар ҳамин канал мешава. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Ибрат. 4 сотиқ заминай, фундаментош рехтагиай мега, ди хонаш қариб бардоштагиай, се тарафш маҳкам кардагӣ, светшам ҳастай, овшам ҳастай. оформид хидм мекуна мега. нарша бардурои азиз 50000 сомонӣ мега. 50000 сомон ана арзон мешава. алишам мешава ба хона дар Москва ё Россия ё Московский областда боша. бардурои азиз, номерои телефони Тоҷикистонш ҳам ҳастай, номерои Россияш дар WhatsApp дора. бардурои азиз, занг зада 50000 сомон ё бихарен ё алиш кунен ба хона дар Москва ё Московский областда. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардурои азиз, касе ки мада подписатсия кардагиен, фоидаи шумоай. марҳамат гӯш кунед. хонаи арзон аз ноҳияи Фархор, бешухи нархи зурай. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, болои заправкаҳо, лави раи Калон. 8 сотиқ заминаи 3 дар хонаи Калон ба веранҷ кардагӣ, бо 2 хонаи бараки дигарам дора, ба ният дар даруншай. ремонти хонаҳо чӣ хеле десен замонавиай. светш мега 24 соат ҳастай, овш қарибай. ҳуҷҷатош қарор доштай, ошхона, ҳоҷатхонарам дора. як кам аз санг, ним кам аз қим бидай. бардурои азиз, қарибишда мактаб шидесай. ана ай ҳамада ҷои қазиқаш. нархиш 85000 сомонӣ. ина бардурои азиз, бо мегӯем ки савдотиҷи ти хонаи арзон намемонӣ. марҳамат бардурои азиз, касе ки ай ноҳияи Фархор мада подписатсия кардагиен, бовар ки нархи беҳтарин айда. номерои телефони поёнгиш, номерои Россияша WhatsApp дора. занг бизанен, бигӯен ки номерои ай канали савдотиҷӣ гирифтам, шумода бо арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
کسی که ای شهر ایسارین لایکور سریوز دیوژ خین و در کامنتر بنویسین که ما ای شهر ایسارم. بردروی عزیز ای زمینه داشتین قرار در شهر ایسار ای قلعه ایسار 3 کیلومتر دورای. ای می قلعه ایسار بعد چرخه توپش همی زمین میوی باور که 6 سوتیق زمینه او سوید میگه پرابلم نیست. او سوید همسایه دارن. حجتش سرتیفیکات داشته. قریبی همی زمین ده مکتب مگزین هسته. نرخ بردروی عزیزم 32,000 سامانی میگه. ای خیلی نرخ نو فقط در می کانال بچه اچکیدار میبینین. 32,000 سامان. باور نکنین حوزی زنگ بزه قطعی کم اصلیت که. بردروی عزیزم خسته نباشین باور کننده. دوستانی عزیز میگذاریم به نهم اعلان امروزه. خانه داشتین قرار در ناحیه رودکی دهه زرکمر. 12 سوتیق زمینه 3 در خانه فسانی خشرو کردگی بده. ремонтش کتور کردگی سویتش هسته اوش نزدیکه. حجتش هم میگه مصلحت میکنیم. حجت خانهش برنده. قریبی خانه در مکتب مگزین مسجد نزدیکه. نرخ بردروی عزیزم 250,000 سامانی میگه. 250,000 سامان. کسی خریدار باشین بردروی عزیز زنگ بزنیم بگین که نمره رای کانال سعود و تجی گرفتم شما دا با ارزان میکنه. نمره تاجیکستان شما هسته. نمره روسیه‌اش دا واتساپ داره. بسیاری برادر گفتن که اگه ولی که فروش شوه بمان برادر عزیز ولی که چه میکنه اینه باور که موتورسیکل نرخی ولی که ایده با دقت گوش کنین. موتورسیکل فروشی نامش خنجره. سال برآمدش 2019 سوزشواریش بنزین. همیا بقلشکه بنزین میریزی باور کم میگرده که موتورش 200 کوبه کاروبکش مکانیک بالونش 80%. انا صاحب موتورسیکل میگه که نخدوی میگیری فقط های میکنی. بردروی عزیز آدرس ناحیه بالجوان دهه دیودار در قرار داشته. نرخش 5400 سامانی میگه. 5400 سامان. بردروی عزیز زنگ زده مصلحت کنین. کسی چندم لایک اجقی در کامنتر بنویسین بردروی عزیز. دوستانی عزیز خانه داشتین قرار داره در ناحیه واسه رایونش ده پشتی زوادی کاتون گفتگی 4 سوتیق زمینه 6 در خانه با کلدارش کردگی ремонтش коробка سویتش هسته اوش میکشی میاری حجتش میگه 100% گردی خانه محکم کردگی دروازش چسبوندگی آشخانه بنیه حجت خانه داشته. نرخ بردروی عزیزم 190,000 سامانی میگه. خیلی گفتم 4 سوتیق زمین 6 در خانه در ناحیه واسه نرخش بردروی عزیز 190,000 سامان. کسی خریداری انیق باشین با ارزان میشوه. نمره تاجیک انا هر دش نمره تاجیکستان نمره پایانگیش ده واتساپ داره. بردروی کیراسیا گفته بودن که خانه ارزان شوه شهر کولوب بمان مرحمت گوش کنین. خانه داشتین قرار داره در شهر کولوب طرف 18 دهه ضربدار. بردروی عزیز 6 سوتیق زمینه در خانه با کلدارش کردگی ремонтش میانه گفتگی سویتش هسته اوش به نزدیکی میشوه. حجتش 100% بوده گردی خانه محکم کردگی دروازش چسبوندگی آشخانه بنیه دگدان خانه حجت خانه و اوغل دیتجه داره. در حولیش 700 دانه دیگه سمن بلوک هم بده. نرخ بردروی عزیز 120,000 سامان میگه. کسی خریدار باشین با ارزان میشوه. مرحمت بردروی عزیز نمره تلفنش هست زنگ زده خانه ارزان ای شهر کولوب بخرین. خیلی همش مایل کم کم گپی همین نتاشه را بگیرین. Наташа Кубугу чӣ мегӯй бароям подписчико? Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. خیلی خیلی بچه‌ها چایی بعد نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که موتورسیکل فروشی، ماشین‌های فروشی، انا مال‌های فروشی، دروازه فروشی، زمین فروشی، کوارتیرهای فروشی، خانه زمینی، خلاصه بردروی عزیز چیزی که ارزان روی کردن حرکت کردن برای شما را یک تا به یک تا نرخشو نگفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. دوستانی عزیز از کجایی که زمین خانه کوارتیر نماندم بفهمین که ای هموجو ما در روی نکردیسن. ان شاء الله بردروی عزیز پراسموتری ما
уже дар ҳавоай дар ютуб просмотр уже миллион рафтисай. Барои ҳамбардои азиз подписатсия кунед, як рӯз не як рӯз ай ҳамун ҷои маҳқулитон хонаи арзон мадароӣ мекунанд, иншоалло ки насиби шумо мешава. ӯ қавақти шуморо намегира. Ана фоидаи шумо ай подписатсия раҷа қиден, зангулачара бологӣ дамонен, тамом, намиқа кор. Подписатсия раҷа қиден, зангулачара бологӣ дамонен, видеоҳои ма шумода рафтан мегира. Агар ҳамин кора накарден, мисол видеои ма шумода намерава, баъд як моҳ ду моҳ пас тамошо мекунед ки уже ӯ хонара фурӯхтагия, мисол заминам фурӯхтагия, барои ҳамун успед намекунен. Хелам хеле шеруинар. Ва агар битонен ҳамин видеора группҳо да мисол бародарода падилитса кунен, WhatsApp да, имо да, Telegram да, ҳама ҷо да мисол падилитса кунен, бифаҳманд ки дар YouTube ҳам хеле шеринар ҳастайда. хай дӯстони азиз, гап зиёд намекунем. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирии моро фаромӯш накунен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.